Tuluk solanasang tu dipakaboro lan puang. Cendepai man ki sitamu lan te kasih pulungan umpamaatan na pena. Ulen duit channel YouTube YKB bahasa Toraya. Dolo tamani unan nung kadan na puang. May komita palaku pa atunda na pena masalo. Sama sambayang. O puang mati ikalemi lan allo yate. Ini mengkareke. Umpeta ada pak tunduan. Ya mau tu pak tunduan na kuasa pena masalo ome. Lombengkan kapaisanan. Ondong kamatarusan. Belan nama malik kan. Lombung ka ilaw basay silaw nanungi. Indek ada masero lamay surak madatumi. Apa tayo palambi iki puang. Keto yang komi. Ya moto. Iando kuasa pena masalo ome. Lombung ka tanga aki. Nama seropindan indek adami. Tama bak tengki pantan simisa aki. Ipakai usuloi katuangki. Lolang situruk lalan pak purayame. Kau te kuli ina padang. Masambayangkan umpotete Yesus Kristus puang pelak baki. Amin. Tuluk selanasang tu dipakaboro olan puang. Ya tu pak ananungan talan alo yate. Dia lalamay surat renungan wasiat. Tula dinanung lan tanga buku kada tunakwa. Tontong komi umpogau kamelon. Tontong komi umpogau kamelon. Ya tepak ananungan ya teh. Ladinanung situruk surah ana Rasul Paulus lakoto dio Galatia. Ya motu Galatia pasal anan angka misa saya lako sang pulo. Galatia pasal anan angka misa saya lako sang pulo. Apa ya tula mendadi penggarontosan pa ananungan ta? Ya motu dia lalan may ayak ma pengkaseran na. Tu nakwa da tama sorro umpogau melo. Belan na latape buray duka kiatun na. Ketai tamalilo. Da tama sorro umpogau melo. Belan na latape buray duka kiatun na. Ketai tamalilo. Tuluk selanasang den fotografer dio Brasil disanga Sebastio Salgado tola bainena disanga Lelia. Ya tetau suladuai naporailiu untanan kayu. Mbay dia moda 2 juta garontok na tu kayu natanan. Natanan julu si kandapi na banuan na dio Minas Gerais Brasil. Lan atu 20 tahun na. Ya tetau suladuai maadin umpo pembali padang rangke tumoy misa olo-olo ta eduka tuo dio belan na padang rangke. Apa totemo mendadi mo pangalak kamban siya malompo tunanay maarupa-rupa olo-olo tuolan. Sebastio Salgado sola bainena tumakaritutulan atu 20 tahun na buntanan kayu. Totemo kapua aseleena dia manas sadin ga ina. Susiduka to tunap apangadaran Rasul Paulus lako kombongan dio Galatia. Kumoda ana masorro umpogau kameluan. Belan naden atuna na pabuutuan ki aseleena. Tumaya patapogau. Butung tobanne. Mintu tu kameluan di tanan. Pisan natu latuo na umpabu utu buah. Landuka pak pakilala lako kombongan dio Galatia.
napakilala Rasul Paulus la tontong si tunduan umpogau kameluan lako padanta su dingden sia piattu Buddha tahu masoro umpogau kameluan lako padana belanana sanga kumua la toro salah bangar itu penggaruan melona dulu solanasang may komita palan penai tepak pakilalan na Rasul Paulus umpama tak atak kilako kita kumua tak itu penggaruan melo lalenduk puna labangari yan tapogau itu kameluan citongan na saman na marasan ki untanan banne tula tape burai kiatun nami peparian yang moto sulu solanasang tontong kami umpogau kameluan pisan natu la tape burai dua selena uang umpas sakiki solanasang amin may komita sambayang kure sumanga puang indek kadami mangkau mo kiperangi solanasang siyakinan nung lana ada ikan di solanasang kumua dak ki malilu umpogau itu kameluan lan katuangki belan na iya moto tumituntun lako kale pantan simisaki menda dimisa atau menturu lako kalemi kumana den gai na temai katuangki lan telino lako padangki ya ondong ya olo mala abi imi pasakekan puang siapa matotokan dikua daangki malilu umpogau itu kameluan tangadin nalo tontong bang tuolan penangki hitongan yung pugau itu si turu na pa aporayami deno pak na kuasa pena masalo mi tontong umpamatoto kan si umpabatta akan itontong umpari-pari itu kameluan lan katuangki nasangan mi tontong dipudi siya di pakalabi hari makan mi sundun ni kan terang pomas sambayang lako kalemi puang maatetelan puang ki puang Yesu buang jurus salama aki. Amin. Tuluk selanasang pada mau malambe na pa ananungan talan alo ya teh. May komi ta dukung ngite channel iya teh. Like, subscribe, mi pataru ila komintu sang siluranta. Tapada-pada unnala katan umpatale kareba kaparanuan. Buang umpas sakiki selanasang. Salamat.